بێگومان gelek zarokên êzdiyan ketbûne destê çekdarên Daeş da û her êk bû meremekê hate bikaranîn. Gelek li bingehên meşq û rahênanên serbazî bûn û hinek kiçên zaro wekû Sebaya Serederîd gel hatibû kirin. Lewma hizr û bîrên Daeş gelek kartêkirin lêkir bû. Rêkxirawa Elyahetiya Frensî rabûye vekirina senterekî bû guhorîna ewan têgehên dimêşkê ewan zaroyan da şîn bûn. Bi rêkên zanistî diguhorin û hizr û bîrên mirovayetî li cem wan durust ken. Gela Ebu Yusuf bû û paşiya ixtisab kirin û dûraneke me da gelekê me da sondel me dan gelekê متعب بالباويدي ودورا باشيد قوتها من كوزيتا فروشم يكاد تركي ودورا سفرود ما يكاد تركي اسفرود ما يكاد تركي ودورا تركي سي جارتا پورا سرم پورا مکرد و تاغدا سه جاره کپه مخوین کرد uzgiz bu miskatne bema var taqriban sala ke uhne dim hatas nahan hatam bas nada salbawi bu ويجي عذابه وما تقولوا هناك يجا أيزدي عنينا باما ودراوي قطع ما كوكا السر سورة ما نشر كرن جوزه تفروشم قطع قطنا حوت يسر دينه ما مقالك عذاب دي بوزش فروتنه ترسام مقولنا ما فروشم قو بلقيس كانوس بحاول مسار دينه تا ترى حمره ملور بنا 12 سال قطع مقو قطع قاشي حد زواجي لازم استحور قمو تبزواجي her wasa wanên derûnî bû van zaroyan dihêne gotin ji ber ku hinek ji evan zaroyan dîmenên gelek tirsinak bi çavên xwe dîtîne. Sar wekî wan ê karîseta şingalam ji destê Daeş de bû. 3 sala û mehekê li destê Daeş de bû. 3 sala û mehekê li destê wan de bû. Ew müşareka li kete muaskera da wan da çû tedrîbê muaskera wan da elmandine tedrîbê wan. Xeslê demaq li bal çê kirbûn. أفكاري دوي كربونا نفسها إدخل شلو خلق كوشتين شلو مشاركة شير وان شلو معركة وان شلو شير تيتا فيتري تيتا باما بشتي 3 سالة وما هيك هاد تيتا دفما منظمة أي حد تيتا منظمة أي حد أف نشاطك شيء ما الجلسات النفسية مدنيتين أم جلسات النفسية مدنيتين كم وي زاروي بقرنا سر ودعي طبيعي Zahid Sihêl êk ji ewan zaroyên êzdiyek û temenê wî 10 sal bûn. Meşq û rahênanên serbazîkirîne li meeskerê Dêrezor û Humus berdestê çekdarên Daeş û heta niha Zahid nikarîtin bi zimanê xwe bipeyvît. أول شيء كنا بالمعسكر مالت اللعفة. یکم جار ام لمعسكر تلعفر بون و ام بماوسه ما قالوی معسكر ماین. پاشی ام و گواسینه معسكر موسل و معزمون آینی کرن لسر قرآن و دینی. از بسر کتمو و ام و گواسینه معسكر تلبنات. دوف دا ام برین سوریا دگل کسی که ناویوی ابو خطاب عراقی بو. و ام لمعسكر درزور یهزن تایبت لدرزور هاتینه دامزراندن. Bernamên rojane ji bo van zaroyan dihêne pêşkêşkirin ji layê Rêkxirawa Elyahetiya Frensî ve ku ji gelek çalakiyên cuda cuda pêk hêtin. Bo wê yekê ku guhorînekê li cem van zaroyan durust ketin. دوامامه ساعت 8 سپیده ساعت 8:30 سپیده حتی ساعت 12 حتی یک استراحه ساعت 1 حتی ساعت 4:30 عمل في دريد بن هالشغل ما بردوامه ومستمر بن سر شغل خو اف زاروك بيقوم انا فو زاروك نويت كو رجا 2014 هاتي نقرتن حتى فيجا فيجينوها مستمر هر بيك دست 11 رزقار بنشب بريك هم وريكا تينا رزقار كنو تينا باما في دري وفان زاروكا قالك ظلم وزورداري البن دست دولة إسلامي بناوي داعش
تيرورستين داعش قالك زلمو زورداري البن دستوان داديتن ابتنه لکمپا قادیا زدتری 100 زاروین ازدیان جدستن چکدارن داعش قرطال بوینه و زوربیوان زدتری 3 سالان دستن چکدارن داعش دابون و کارتکرنکا برچاف لحاد بو کرن لو ما بگرنگ دنزانین کو کار لسروی چنده به تکرن اف زارویه وصا بهنه پرورده کرن کو هزرو بیرن چکدارن داعش د سر واندا نهیلن. کاو عمر دنگ امریکا کمپا قادیا